This event is part of the 2022 Saraswati Sewana Literature event, which means life giving water, healer of civilization. Acara hari ini merupakan bagian dari event sastra Saraswati Sewana 2022 yang bertema Toya Uriping Buana, Usa Dading Sangaskara, yang artinya air pemberi kehidupan, penyembuh peradaban. Sastra Saraswati Sewana melakukan berbagai pemulihan air dengan berbagai aspek lingkungan yang terbagi dalam 3 lokasi. Halo, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायबाय। आंजों दङ इन्डोनेसियानि बिथाङा जावा आइलेन्डनि, बिथांनि नामा Tito। बिथाङा आंखौ दिनै इन्डोनेसियानि इन्डिपेन्डेन्स डे सेलेब्रेशनखौ नायनो लेंदों। दा जों सानैजों थांगासिनो दङ। जोंना इन्डियाया 15 आगस्टआव इन्डिपेन्डेन्स जादोंमोन, इन्डोनेसिया 17 आगस्ट। दा इन्डिपेन्डेन्स डेनि माबा माबि प्रग्रामफोर दङ। दा नैबे ब्रादारजों आंजों जोङो नायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा नुगोन नोंथांमोननो देखायनोसै। जोंना बिथाङा बुंदों इन्डोनेसियायाव सबसे साफासिन जायगायानो जाहैबाय बालि जाहैदों। दस्रा जायगाफ्रा मानि बांद्राय साफा नङा, बांद्राय मेनटेन नङा, नाथाय बे बालियावबा ओरैबायदि साफा, ओरैबायदि मानि मेनटेन खालामनाय, लामाफ्राबो गासिबो लेथ्रा नङा। बालि आइलेन्डआव मेजरिटिया हिन्दु, नाथाय बे बालिनि इन्डोनेसियानि हिन्दु धोरोमा इन्डियाननि हिन्दु धोरोमजों एसे आलदा। बिसोरो अलमस्ट लाइक अरुणाचलफोरनि ट्राइबेलफोर बायदि खुलुमो आरो। अखाबो थाइफ्रिगासिनो दङ। दहायथ' एसे बुरजा हादोंमोन, दा नागारफिनबाय, होमबाबो मानि एसे एसे थाइफ्रिगासिनो दङ। बिदि अखा हाबाय थायोबाथ' मोजां रोखोम बेरायनो हानाय नङा, रुम सिङावनो थाबाय थानांगोन। नायनोसै मा जायो। लामाफ्रा साफायानो, ड्रेनफ्राबो साफा, न'फोरखौबो मोजाङै साफा जोथोन लाखियो। बिराद फुजा खालामो, नाथाय फुङावबो खालामो, बेलासियावबो खालामो। नुवाखै नै आन्टिया फुजा खालामगासिनो दंलाय। बिसोरो दखाननि सिगाङावबो खालामो फुजा, न'नि सिगाङावबो खालामो। नै गासिबो बे फुजा खालामजोबनाय। न'नि गेट सिगाङाव फुजा खालामग्रा मानि जायगा बानायनानै दोनो बिसोरो। नै बेलाय नै बेबायदि फुजा खालामो, बे न'नि गेट। अखा हानायखाय नै प्लास्टिक गानदों बयबो। अखाया हाफिनलायबाय नै, खुनुरुखुम साथा गंसे मोनदों हस्टेल मालिकनिफ्राय। बेनिफ्राय नै नोंथांमोनहा नुनो हादों गथ'फोर, सेंग्राफोर, सिख्लाफोर, बियो बिसिनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बेबायदि गानो। इन्डिपेन्डेन्स डे सेलेब्रेशन खालामनानै फैफिनबायगोन बिसोरो। बे बालियाव थाग्रा हारिखौ सुकु हारि होनो, सुकु। Mahardika, Ubud Bangkit, Indonesia Mahardika. Ladies and gentlemen, this is still for check sound, and the event will be held a few more minutes, so please be patient and stay together with us. थाबाय थाबाय सफैबाय। नै बे लामायावनो मोसागोन जाहैदों, बायदिसिना प्रग्राम जागोन इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय। Merdeka! Merdeka! Everyone, if I say Merdeka, please all of you repeat after me. Merdeka means freedom. Merdeka! 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 Put your hands up on the air. Merdeka! Merdeka! Thank you very much. This event is part of the 2022 Saraswati Sewana Literature event, which means life giving water, healer of civilization. Acara hari ini merupakan bagian dari event sastra Saraswati Sewana 2022 yang bertema Toya Uriping Buana, Usa Dading Sangaskara, yang artinya air pemberi kehidupan, penyembuh peradaban. Sastra Saraswati Sewana melakukan berbagai pemulihan air dengan berbagai aspek lingkungan yang terbagi dalam 3 lokasi.
Pakaian adat tradisional Tionghoa. 谢谢。 Selanjutnya ada pakaian adat Jawa dan Padang. Ladies and gentlemen, for your information, Indonesia consists of 60,771 islands, 1,340 ethnic groups, and 718 different regional languages. You can imagine how big is Indonesia. Dan selanjutnya ada pakaian adat Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Yang berlimpah, kehidupan yang makmur tanpa kekurangan suatu apapun. So guys, the show in front of us is called Rejang Lentok Dance. This is an expression for our gratitude to God because we all are given prosperity. Cantiknya gadis Bali, hadirin sekalian, begitu mengenakan busana daerah, busana adat. Baik, sekali lagi terima kasih atas penampilan yang sangat luar biasa dari Sugriwa Universitas Hindu Nasional. Everyone please give a big applause once again for Sugriwa University. Santigraha, Ubud Tengah. Baik, hadirin sekalian, sebelum acara ini kita mulai kembali, di hadapan kita sudah ada tamu kehormatan, seorang veteran perang, satu-satunya yang masih hidup sampai saat ini, veteran di Desa Ubud. Hadirin sekalian, boleh berikan respect dan hormat kita luar biasa untuk Bapak Anak Agung Gede Raka Dharma, 92 tahun. Beliau berasal dari Padang, Tegal Tengah, Ubud. Boleh on Galungan and Kuningan holidays. Both of these are major holidays for Hindus in Bali. In the procession of form of Barong. Barong is symbol of goodness, and Rangda. Rangda is represent of evil. They are walk around the village.
Okay guys, please don't forget to make documentation, photo and video about this ceremony, about this event, and post it at your social media. And please promote Bali as a peaceful. There live giant brothers named Sunda and Upasunda. They both supported each other and could not be separated. Sunda dan Upasunda masing-masing sangat kuat. Mereka tangkas, menggunakan berbagai senjata dan sangat mahir dalam berperang. Namun hati mereka berdua juga sangat keji dan picik. Keraksasaan yang ada dalam diri Sunda dan Upasunda membuat mereka berkeinginan menaklukkan dunia. Maka pergilah mereka ke pegunungan Vindhya untuk bertapa. Mereka bertapa sangat tekun selama bertahun-tahun. Sunda and Upasunda are each very strong, agile, and using various weapons and very proficient in war. But their hearts are both very evil and cunning. The greatness that is in the Sunda and Upasunda make them want to conquer the world together. So they go to the Vindhya mountains to meditate. They meditate very diligently for many years. Lalu Dewa Brahma pun muncul. Dia berkata, apa yang kalian mau? Then Lord Brahma appeared. He asked, what do you want? Sunda dan Upasunda berkata bahwa mereka menginginkan sebuah senjata yang ampuh serta kemampuan menguasai.
Dan akhirnya misi pun sukses. Yeay, kucing akhirnya berhasil ditangkap. Luar biasa persembahan yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi. Dan mission is accomplished. Tegalanta Ubud. This is your organization, Lingga Arsa from Tegalanta Ubud. Kembali ini adalah prosesi Nalawang Barong diiringi. Wah, programnya oरैबायदि गोलाव जाबायना मोनफ्रोमबो प्रग्रामखौ देखायनो हानाय नङा भिडिअ'आव ओंखायनो एसे थाबायनानै फैबाय आं एसे नै गोबां दंबावो दाबो औवानि मिउजिक नै बिसोरबो दामो औवाजों Again play again bro play yes thank you बिसोरो औवानि दामो नुवाखै आरो नै सिफुं आलदा रोखोमनि सिफुं show me this सिफुं वाह मोजांथार नै smoking नै दाउआ दाउनि रानि जादों मोजां ना आरो नै बेहाय मासे दंबावो मोजां बानायदों मोजां साजायदों अरिजिनेल बायदि नुलायलायो जोबसिगोन बावला ग्रुप मोननै मोनथामल'सै बालियाव ओरैबायदि मोजां मेनटेन खालामनानै दोनदों बिसोरो गावसिनि कालचारखौ दाबो गाराखै बिसोरो हिन्दु धोरोम फालियो नाथाय बिसोरनि हिन्दु धोरोमा जोंनि इन्डियानिफ्राय एकदम आलदा पुरा गावसिनि ट्रेडिशनेल वे माने बिसोरो फालियो आरो प्रग्रामखौ मोजाङैनो अर्गानाइज खालामदों लामायाव बिराद सिस्टेमेटिक मोजां जादों प्रग्रामा मोननैसो दंबावोमोन जोबाखैमोन आं फैग्रोबाय एथ' गोलाव बेनो बे बायोना बांद्राय गोलावबा एखे बेनो बे ओंखामबो उखैबायमोन ओंखाम जाबाय नै दाउ बेदरजों बिसिबां लागोनथाय आङो भिडिअखौ बाहाय फोजोबबाय दे ओंखाम जाबाय आं